Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Tugiye kureba ukuntu Isiraheli iri muri Afurika. Isiraheli iri muri Afurika. Turebe ibiganiro mpaka bigibwa kuri Isiraheli ahiri, abanyasiraheli banyabo ni bande, none turebe n'ibyo bita umuvumo wa Afurika. Umuvumo wa Afurika ni iki? Tuzi ko abakurambere 10 ba mbere uvuye kuri Adamu ukamanuka kujya kuri Seth, Enos, ukamanuka kuri Kenan, Mahalalel, Jared, Eno, Matusela, ari nabo bahiye imyaka myinshi cyane 939, hakaza Lamek, none tukagera kuri Noah. Noah muri Bibiliya tuzi neza ko yabyaye abahungu batatu mu itangiriro. Barabivuga neza? None abahungu batatu ni Shem, Ham na Jafet. Shem niwe ukomokaho ba Abraham, Isaka, Yakobo, Dawidi n'umwami wacu Kristo. Bava kuri Shem. Kristo akomoka kuri Shem. Akaba yo bantu tuzi ko ariho Israel kuko harimo Abraham, Isaka na Yakobo. Nibo Israel. Nta makazi bigirwa. Ariko wibuke Ham yarafite Kush ari Ethiopia, Put ari Libya, Israel, Misiri cyangwa Egiputa na Kanani. Impamvu rero tuvuga ko Israel muri Afurika ni iyi. Nuko Kanani ayo Kanani Imana yayihaye Israel. Yafasha abantu b'Israel ibaha Kanani. Kanani iri Kanani muri Afurika. Iyo bari kujya impaka bavuga ngo Israel ntabwo muri Afurika, barabihunga. Ariko naho bagira ku mivumo ya Hamu. Umuvumo wa Hamu ari wo muvumo wa Afurika. Uwo muvumo wa Hamu nimba ari wa Afurika kandi Kanani kiba ari muri Afurika, no kuvuga ngo wikwikuraho umuvumo, noneho Israel nayo wikura muri Afurika. No kuvuga ngo Kanani imbiri muri Afurika, Israel iri muri Afurika kuko ubutaka ntabwo bwimutse. Ubutaka bw'Ikanani bwagumye aho buri, ntabwo bwigeze bwimuka kuko buri munsi ya Hamu harimo Ethiopia, Libya, Misiri yo Egiputa na Kanani. Ariho babariza Israel ubu ngubu rero sasa. No kuvuga ngo Israel yari muri Afurika, ntiyigeze iva muri Afurika na rimwe. Ibindi babesha rero byo kuyobya uburari ni ukuvuga ngo utazi Israel ahiri nyayo n'abantu ba Israel bavuga ngo ubwoko bwa Israel bwarabuze, bwaburiye he ko buhari. No kuvuga ngo ibyo binyoma byose Imana yaravuze ngo igihe kizagera binyomozwe kandi biranditse muri Bibiliya. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ibi ngibi ni conspiracy cyangwa se ngo ni ibinyoma kuko byanditse hano muri Bibiliya. Ntabwo ushobora kumbwira ngo Kanani ntabwo ariyo Imana yahaye Abayisiraheli. Ibyo buri muntu wese arabizi. Ikanani niho Imana yahaye Israel. Ni ukuvuga ngo aba banyayisiraheli Imana yagiye muri Afurika ibaha icyo gihugu cyabo cy'Ikanani, aricyo kiri muri Afurika. Kanani iri muri Afurika. Abazungu nibo baje kwivanaho nyuma, none barabihindura, babihindura ubuyobe. Ariyo mpamvu usanga Abashkenazi Jew aribo b'Abajuif, Abashkenazi bita ngo ubwoko bw'Imana. Kuko urabona uri Ashkenazi Jew ntiwaza kuba muri Isaac, Yakobo na Abraham, Isaac na Yakobo. Ntabwo bihuriye. Ni ukuvuga ngo bari abantu bari muri Israel uyu munsi aribo Ashkenazi Jews bari hano, bari munsi ya Jafet. Ntabwo rero ushobora gufata Shem na Ashkenazi ngo bahuze, aho bahurira ni hamwe gusa, bahurira kuri Noah, ariko mu bababyara ntaho bahuriye. Ni ukuvuga ngo Shem na Jafet aho bahuriye ni uko bavukana gusa, ariko bababyaye hano Ashkenazi hano nabo ubwoko bwa Israeli. Ntabwo Ashkenazi ari ubwoko bwa Israeli direct. Nuvuga rero abantu bagiye hariya mu 1948 bahageze gute, byagenze gute, ibyo nabyo ni dushobora kuzinjiramo. Ariko icyo nashaka kwerekana uyu munsi nuko Israel ubwayo iri muri Afurika. Ni ukuvuga ngo Ham ariwe munyafurika. Iyo bigeze ku muvumo baravuga ngo Afurika yaravumwe kubera ko ari umuvumo wa Ham. Okay, turabyemera ni umuvumo wa Ham. None se Ham ko yavumwe, Kanani yari akayakwa n'Imana, akayiha ubwoko bwa Israel. None ubwoko bwa Israel ntabwo bwafashe ubutaka ngo bubwimure bujyane aho bari
ahubwo nibo baje basanga ubutaka aho bari batura i Kanani. Niko tubizi mu kuva bava mu Misiri Egiputa bagenda i Kanani, ahubwo nicyo kibitwemeza kuko bavuye nyine aho bari baraza bajya i Kanani, baza muri Afurika ariyo Kanani. Kanani ngiyi ni igice cya Afurika, niho baje barajya. Urumva bisobanutse neza. Ahubwo ubu abantu nibwo bagenda babona ko ibintu by'Imana, utazi ubwoko bw'Imana, utazi aho bari, no kwigisha ijambo ry'Imana ushatse wabireka. Kuko nk'ibi ni ibintu bigaragara cyane, numva nta muntu ushobora kubihakana, n'uwabihakana nawe yaba yigize nkana. Urabona ni gutyo tugomba kwiga ijambo ry'Imana tukamenya neza byagenze. Turabona nk'aka kantu gashobora kwereka ko ibintu byose wize wibwira ko ari ukuri ari ibinyoma. Umuntu atakwiye ko i Kanani iri muri Afurika, ubwoko bwa Isiraheli bwo bwaje bukava aho bari nyine bakaza i Kanani, aho bari batuye mbere, bava mu Misiri baza i Kanani. Kanani iri muri Afurika. Nuvuga ngo wakwibaza none ni kuki bihishwa abantu babimenye. Abazungu babigenje gute kugira ngo bishe? Ibyo ni ibintu dushobora kwinjiramo, ariko ngira ngo wige umenye ukuri, unyoterwe n'ukuri, kuko mu minsi yanyu byose bizajya ahagaragara. Ibi ngibi ni intangiriro gusa, ibi ni intangiriro, ni akantu gato tuba tubereka. Ariko ngira ngo nawe ubonye uyu munsi ukabona ko Kanani iri muri Afurika, bise bivuga ko Isiraheli nawe iri muri Afurika, wakwibaza uti sawa byagenze gute, bimeze gute, hariya bari bahari gute, bahafashe gute, byagenze gute, bavuye he? Mu 1948 mubaze gatoya baravuga ngo Isiraheli yongeye gusubizwa mu gihugu mu 1948. Okay, reka tubifate gutyo. Ariko none ibaza, ese mu 1948 wigeze ubona Kristo agaruka? Kuko Imana yavuze ngo abantu bazasuzuma mu gihugu cyabo igihe Imana izabakusanya bavanye mu mpande enye z'isi, kandi icyo gihe nta ntambara nta bibazo bizongera kubaho. Muri 1948 wigeze ubona Kristo agaruka? Oya. Ni ukuvuga ngo rero ubwoko bw'Imana ntabwo bwari bwakusanywa buvanywe mu mpande enye z'isi, bizaba nyuma ariko Imana izerekana ubwoko nyabwo n'ibi byose bihishe bigahita bigaragarira muntu. Ariko ubu ngubu nk'umuntu twagize tubavunguraho gake, natwe kuko twa twamenye gake tuzakomeza tureba ibinyoma byose twagiye tubeshwa, tubyipakure, kuko ibinyoma ubifite bigupakiyemo ntabwo ushobora kumenya ijambo ry'Imana niyo wagira nyine uzarimenya uryumve mu mujyo abo ngabo bashaka kuyobyamo, ariko ntabwo uzarimenya uko Imana ishaka ko urimenya. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am.